andara débat ke télé la débat bané ko aw bora mi nga ko akara surprise ko kuma labe ni aw kuma labe ne dun taro soro télé kono o tuma min mi ni diko fe o ka débat mi nu ya afo débat ti fota mina afo to ko foy abina mako be diko yara la kana anga jeka be do ka anga be akero ka anga be aketo ka abi soro ale ma deli débat la quoi parce que débat tuné do ale ka ne bi débat nyedo nya ya arabu jamana una nya ay haketo subhanallahi ojo tobi mina ta damne na ka jouer abna la me ay muyuma doni amal ma ga commentaire fleni ako ko ala kilimpe ni benin de ba inchedo ay dara ga otemu diba de ni ay dara wo biya karamo sigira otemu dibala ko ala kilimpe de ba chedo diba ngara 96 bon 96 ya diba mbane ko fe ni a audio dodi 96 audio dodi ni ta amal ma ga ko ala kilimpe ni diba inchedo ko premier ko ay dara ni mo minu sigira ko mo ma do ko flana ko diba sonti ama fo balmake exactement diba sonti mais akani audio na me fo sata labana adna mo do to me akono ni mo minu sigila alina be to ta kono me adna do to me akono wallahi ni audio na me abini kamanaga et puis ni audio temene ko fe ni yeni na me telemali deba ko mani abane mo ko ni ngana nyini nga to ko telemali audio ko ngana nae parce que ni ma mi famia ni kono itno famia telemali debara to abebe ni kono ko mena ya supprimer ani mo minu sigila do to be no dina kuma chaade mbi fe anga lame anga do lame audio na inshallah ami segi ko kana anga ta fe ambadin lame be fole ko mbi wele da an kanu nyonyi ani an lame baw na akilla ka ta kunu ngola ka se bima bet lo be déclaration na ami pi radio sola ko aidara welele do ami pi radio sola dimanche do au bet lo ba fokala ngere ame nga nala sona ma dinay abideme abitanya fe dugu sunu sokadi soma dena wallahi mbi wele minda wele bawiye kalandama do be mu kala ola folo kasoro ku ka wele jabi Muhammadu Diko ale de ye welenda kwa mago be aidara la Diko de ya fo u radio sola kunu atlena ka fo kunu Diko ko mago be aidara la bo mi fe ka Diko kala fenda ma do de la mbalema kedo anje nyodo mi fe ka do femi ma ba ma nga minge o te ma ba ka bare aidara te ma dugo le nye ba ma ko abe bangon de la ale Diko bine yorodo mo shiti ku ka jenyo la min de ne yorodo mba fo ay na tane ka sodo ne na ni min jara ka deba ke telemal la no e chamu e o be nga sodo sabo ku min nga so aka chamu nyini nga sola o be nga sodo lame o mi be ka wele min da mbade be ka famu parce que ami pe depuis kunu dugu jara Diko be ka fo radio la ko ay dara wele le do ko nga ta nyon soro ku ka radio la aya fo ka fo bebga ka fo bo o lambi fe ka min fo lame bawe na soro la Diko dalimba yere la ma bati mo wele ta ni bi mo wele ko aka na deba ke ikani yere bonye bita no fa kaso iba fo ay wambal wa ken na mbi fe anga tigi ka dina ma fo badenya ni kilenya kono ni yo fo atiye abi jeka be $2 na be na $2 abi jeka be akero la na jera ka be akero la abi jeka be aketo la no bana mamna ibi soro ka so de la te arajo la me muso bara ko te ma baka bara ka kule arajo la te kwa nya idara wele o muso ka bara de ni Diko dalimba yere la abina idara fe ani idara bibbe de baka nga ke do jume o bi jeka be ola de ba nyara ka nga ke yoro jume ambi be jeka be ola de ba nga ke condition jume na ambi jeka be ola amana be mina o bi soro ka so de la te arajo la me ka kule arajo la te ko mi ba idara yoro do o ka fa idara wele le do ami pi arajo sola ma batik mate sky o yekilenye plana biye juma de ngalena ala mi ye juma bonye wallahi seliba kalo mi no temena depuis salo Diko umo ko dama do e tablo ron kene ka mo ka nga mo do ya ko tebe ne mo bla ka nyini Diko fe ngombi fe angati
a dema a lettre min nanya ci uma ami pima ka fo aidara be fe uni aidara ka sigi o papier bambulo ya depuis salo nkalena alala la harami se alami ma depuis salo fo nyine uma son ne yu wele de u ye ndoya arajo la tuma na ne yu wele ngo tuma na mbe fe ka ta ne no ka sigi u ka arajo la be ka nguma kame depuis salo seliba kalo fo an fle yoro mina a lettre bambulo ya billahi ami pima son ne no ka depuis salo seliba kalo fo sa bon ola o bete mena mo to kalama mais ala ba kalama anyere ba kalama olu yere ba kalama diko yere ma chama fo et puis ayo fo mo minu yew balole do ya ka fo ko ati fe anga sigi ko ale kunda do ko ne yere ka kuma do ko ale ko ni directeur des programmes de ku ya chun ale ka ko ale yere kun labeni te ko ale adda do ala ko me ale kun tanye do billahi diko yen ndefo bon depuis ça le fo nyine ne be ka demander ke naka sigi amasu aw dara tele la kaneni kadara jo malla kaneni bo tele fana ye nene aw wele andara deba ke tele la deba bane ko aw bora mi ako ko akara surprise ko kuma labe ni aw kuma labe ne dun taro soro tele kono o tuma na mimi ni diko fe o ka deba mi nu ya afo deba ti fota mina afo to ko foi abina mako be diko yara la kana anga je ka be do ka anga be akero ka anga be aketo ka abi soro ale ma deli deba la quoi parce que deba tune do ale ka ne bi deba nyedo nya ya arabu jamana una nya ya parafin jamana una akacheti ubemolo video mino do yini ka di diko ma akado deba te ikata kule arajo la e deba e abi tiki ka be aka bon ni deba fona bike sharia o deba la fo mo do de kata ina fo mi président des chantiers fo mo do de kanyini o ka ke abbe ka nyemo yi o de ba questionner abo tigi jabi na ko minga dade o ba dade na e puma di mima o bi puma bon no mo ko masoro ambi puma chokodi minute joli bido luma ko puma minute joli bid nere manga puma bon ni be makeninga ne awtara kule aka arajola ko be ko ju hakli chwe ko ya aidara wele choko ni yo nete kunu ngo la fe ne nane ko ni déclaration ke arajo jaga fola ya u kele ko me ni lettre do sebe ko di mo sabama ko lu kano lettre dinem olu nana no lettre ne kaso ne bole ko arajo la kan déclaration ke u nana ni lettre ne kuma ngo abi tegni lettre aba ko di ko yi ko ne mo ba yere la bon otuma ne mi ni di ko fe pause ami ageto ni gamele mon fe ojo tobe abna bella me mina poini do soulier ya eni alache o habia debi se ka haidara fe ya billahi atira kafe cheo che tako sabaki fala cheo che fata ki pere ka pere ki siga disira billahi o det siga kife ni o habia de kule la réseau ça fait teme chife haidara fata ka beduma billahi mais mi hageto ni ke video jena ni video première partie 24 heures ni kofe mina deuxième partie publiée mina bella me ni kofe itina mo nyini nga telemal débat ko la tugu ni vidéo première partie ni première partie la me ko ba 24 heures kofe mina deuxième partie publiée ibna la me a beba akono mo kana nyini nga telemal débat ko la tugu ni ya bane pew haidara wallahi e kira bonay